inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Umviza nakubwire mwene data ntiwari ubizi aho urabona ko mesuye nawe urabona Yesu yaraje arasiga yabanje kunyoza ko niyosiga atanyageje urabona ko nirabura vuga sineyishishe urumva rero araza arabanza arantarabya cyangwa cy'umunyarwandakazi aranyoza hanyuma amaze kunyoza arasiga hanyuma caranyambika aha no kuri birato uraba ingene amana meze woca ubona ingene yanyogeje kubera naragwaye imvunja nyinshi ngwara n'inda nyinshi uravyumva inda urazize mbega mu muji mwomenye inda gute rero ntazo mwomenye kubera zitakuriye urumva ugize gutyaye mwibutura nayo ipataro yaba yambara ababosi ugize gutya mukibutura ibutura naryo ryari ry'abana b'abakuru haleluya mukibutura ugize gutyaye ukayora inda rero zigaheza zikakwiririrwa uravyumva zikakurarira mu gatondo zikakugira umushusho sasa zikakugira wa miti haleluya zikarya zikanyiririrwa zikandarako naco ndabigenza gute none ariko Imana yanje inkura aho hantu irabanza iranyoza inda zose inkura amavunja ndashima uwo mwami yankuye amavunja nahora ngenda ndanengagiza none ubu sigaye ngenda neza umbesha hashima Yesu yankuye amavunja nahora ngenda ndanengagiza none ubu sigaye ngenda neza mubwire nawe wayagukure hashima Yesu yankuye mu bupfumu nahora ngenda ndabundabunda none ubu sigaye ngenda neza mubwire nawe wayagukure mubwire nawe wayagukure mubwire nawe wayagukure mubwire nawe wayagukure haleluya Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.